Jesen 1991. godine. Crnogorski rezervisti i JNA napreduju ka Dubrovniku. Rat je već na rubovima Trebinja. Ulicom kojom marširaju u suprotnom pravcu kreću Begovići. Među njima i 4-godišnji Asmir. Ocu Amiru, golmanu Leotara, nogomet više ne pada na pamet. Život u Trebinju za Begovića je postao opasno zanimanje. Pola godine kasnije, 100-tinjak kilometara sjevernije, Vlasenica, rodni grad Vedada Ibiševića. Maj 1992. godine, progoni, ubistva, logori. Vedada su zarobili sa majkom i sestrom. 3 dana bili su zatvoreni. Otac je krenuo na drugu stranu, prema Tuzli. Sastat će se nekoliko mjeseci kasnije. Još sjevernije, JNA osvaja Zvornik. Sa njima i zloglasni Milorad Ulemek, Legija. Iz obližnjeg Šepka 7-godišnji Sead Salihović pakuje se s roditeljima. Krenut će ka zapadu, istim putem kao i Begović, ka Njemačkoj. Oktobar 2013. godine, 2 decenije kasnije. Najvažnija noć u životima Ismeta i Fadile Salihović. Utorak, 18 sati. Utakmica života njihovog sina Seada. Utakmica protiv Litvanja. Selo Pijuvci, 15 km od Vlasenice. 8. maja 1992. godine komšije su pred lokalnom prodavnicom strijeljali 11 mještana. Mirsad Fetahović, Dajiđa Vedada Ibiševića, je preživio. Otišao je ka Cerskoj, pa onda ka Srebrenici. Kasnije je, nakon ranjavanja, izmješten helikopterom. Vratio se u Pijuvke prije 13 godina. Pa eto ovdje ja nešto malo sijem poljoprivrede, imam nešto stoke i tako. Zanimacija mi je to, šta ću, ja ne mogu nigdje, ovdje mi je najbolje. Vedadov gol Litvancima Mirsad nije gledao u svojoj kući. Nema signala, pa se kada igra reprezentacija, mještani skupljaju u susjednom selu, oko jednog televizora. To je bio urnebes. Zama nismo ploču provalili dole u Sestrini. Ibiševićima je u Vlasenici ubijeno nekoliko članova porodice. Vedadov dedo Musa, tetak i 2 tetke. Tetka Ajša odvedena je u logor Sušica. Od tada za nju nisu znali ništa do prošlog ljeta kada je identificirana. Sahranili su tek nekoliko kostiju. Toliko je ostalo od nje. Sjećam se toga da su ljudi umirali, da su ljudi nestajali. Članovi moje familije, porodice, odjednom nisu više bili tu, tako da su to neke stvari koje su ostale u mom sjećanju i sigurno da u tom momentu nisam to baš najbolje shvatao i sigurno da je i dobro bilo jer sam jako bio mlad i sigurno da bi drugačije utjecalo na mene da sam bio stariji. Begovići su imali više sreće. Otišli su u Njemačku, kasnije i za Kanadu. Asmir je učio od oca i postao reprezentativac, jedan od najboljih golmana Evrope, kojem je reprezentacija BiH najveći motiv u karijeri. Sigurno nam je veliki motiv. Ono što se prije desilo u našoj zemlji je velika stvar za nas. Mi to sve razumijemo. Iako nismo ovdje živjeli u to vrijeme, znamo da dosta familije osjetili što se desilo i tako nam je velika motivacija da uspijemo ovu kvalifikaciju, da idemo na jedno takmičenje, tako veliko svjetsko prvenstvo, da svakome bude drago. Od Begovića u Trebinju je ostala živjeti Asmirova tetka. Cijeli je rat provela u svom gradu. Pa bio je jako dobar dječak. Kao dijete, onoliko koliko je bio tu dok je bio tu. To je bilo jako kratko, ali bio je baš dobro dijete. S tim što se moglo vidjeti da će on biti neko ipak malo veći. Utakmice reprezentacije ne propušta, kao ni ostali Trebinjci. Gledaju se zbog Asmira, na kojeg je ovaj grad ponosan, jer nikada nije zaboravio gdje su mu korijeni. Mnogo me ljudi pita za njega i
stvarno ljudi se interesuju i svima je drago da je on to, da predstavlja Trebinje, jer on bilo gdje da se nalazi, on svugdje kaže da je iz Trebinja i predstavlja Trebinje. Stvarno, što je jako lijepo i onda ljudi to normalno i poštuju i cijene. Begovići su u poratnim godinama svoj stan u Trebinju mijenjali za Sarajevo i Biševiću svoju kuću nikada nisu htjeli prodati. Danas su između Amerike i Đurđevika. Kuću polako obnavljaju. U gradu isto imamo kuću koja je ostala od prije i koju smo malo sasvim malo sanirali i ona je još uvijek tu. Planiram da nešto gradim gore, dakle moj otac, tako da vidjet ćemo. Kad ima vremena, on dođe. Znate kako, obaveze su velike i on dođe. Obiđe koliko može, mada on toga ima, njega zna svako i on svugdje hoće da stigne, ide on tamo zvornički kraj, valjda imao je rane dole u Tuzli. Igrali sa njim Snagovo i onaj dio, to on sve obiđe. Ćeš, malo sjede tu i nema on kad vremena. Vedat je nogomet počeo igrati ispred Dajđine kuće. Nastavio je trenirati u Tuzli, u tamošnjem Zmaju od Bosne. Roditelji su mu isprva branili, ali bio je uporan i isplatilo se. Ali eto, on je bio uporan i nisu mu mogli ni roditelji da spriječe. Zabranjivali su mu, ali nisu mogli. On je sve i školu obavljao, sve druge ono što je zahtijevali i glavno nisu mogli. Život piše čudne priče, pa je tako odlučio da se Vedad i Sejad, rođeni 30 km jedan od drugog, sretnu u Njemačkoj, u Hoffenheimu. Klub je rastao sa njima, godinama su bili najbolji igrači. Ostali su i najbolji prijatelji. 20 godina nakon što su morali otići sa Drine, vratili su se. Samo je za Bosnu i Hercegovinu je govorio da igra. Ja. Trebao je da uzme njemački pasoš, nije stio kad ne mogu da igram za Bosnu i Hercegovinu. Sejad je u Šepak nakon rata prvi put došao prije nekoliko godina. Tada je u obližnjim Veljacima klanjana dženaza za 34 žrtve. Među njima i 6-mjesečna Narcisa Salihović. Ubijena je sa flašicom za mlijeko u ruci. 4 godine kasnije Bajram je u Šepku bio poseban zbog reprezentacije i svjetskog prvenstva, na kojem će igrati izbjeglička reprezentacija. Salihović i Bišević, Bičakčić, Lulić, Miralem Pjanić. Pratile su se upute Rejsa Kavazovića. Smije se moliti dova za nogometaša. A onda život napiše i lijepe priče. Djeca Drine vratila su se svojim kućama. Valjalo je njima preko rijeke.